लंगथाबाल कोनुंग सेमगनब स्टेट की बजेट लुपा करोड़ अनि हापले हाइना आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर के राधा कुमार ना फोंदोक्रे। अगस्त कुमंगा फाउगी मनुंगदा मणिपुर पॉपुलेशन कमिशन सेमदना येलोमी सिंगाक शेननब होनगदबनि हाइना लांगजिंगदा पांगथोखिबा येलोमी कन्ननब मियांगमी मिफमना वारेप लौक्रे। अमदि इम्फाल मोरे लंबी की मफम कयादा खुदोंथिनिंगाय ओयबा फिबमदा लेरे मरी लेनबसिंगना यंगशिलहनिंगबा पामदे। खुरमजरी मियंग ताबिरिबसिंग ताराम उक्चरी हौजिक मपुंगबा पाउसिंग लंगथबाल कोनुंग सेमगनब स्टेट की बजेट लुपा करोड़ अनि हाबले हाइना आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर के राधा कुमार ना फोंदोक्रे। वाफमसिंग असि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की मखादा मणिपुर स्टेट आर्काइव्स न सिंधुना कंगलादा पांगथोकिबा वर्ल्ड हेरिटेज डे इंग्लिशनि तरातरुता महाना फोंदोकिबने। थरमदुदा मोटवा म्यूजियम के डायरेक्टर मुटिया बहादुर अमदे आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला सुमरोइबा म्यूजियम ओइन सरुक याखी। हेरिटेज ऑफ स्पोर्ट्स हाइब टीम पांथोकिबा थरम अदुगी सरुगमा ओइना लायक चांगदमनबदा मको मथंग तारबसिंगदा मनामथुम यंथोके। मुतवा बहादुरना मणिपुर की सिलेबसता कल्चर की सरुकसिंग हापचिलबदी महरुसिंगदा हेना कानबा फंगनी फोंदोके। डायरेक्टर सुशीलाना मणिपुर स्टेट आर्काइव्स चावखलबदी लमदम असिगी हिस्टोरिकल साइट्सिंग कनबदा मतेंग ओइबता नतना आर्कियोलॉजिकल साइट्सिंग ngak senba ngamgani। मणिपुर की हिस्टोरी असि 33 AD की ममांगदा निंगथौकया पालमी हाइबा लिस्ट लेरे। मसी आर्कियोलॉजी ना साइंटिफिक मेथड का लोइनना थिदोप मथौ ताई हाइके। के राधा कुमार ना मखाताना हौजिक मणिपुर दा आर्कियोलॉजिकल साइट ओइना लेरिबसिंग असि गेजेट खक लेबगुम तौरी। निंगथिना फेंसिंग तरोगा ngak senba मथौ ताई। फेंसिंग तरोबा मफमसिंग अदु लोकल क्लब सिंग दा सिनरबदी ngak senba दा हेना कानबदा नतना क्लब सिंग अदुगी इनकम सु तानबा ngamgani। लंगथबाल कोनुंग सेमगनब होनबदा केस तरोकदगी पंथदुना लेबनी। सरकार ना मतम थिनथरबसु ngak senanब थबक पाइककनी फोंदोखे। क्लब अमदा सिनरगदी इफ that particular site tourist spot होगा अगर मदद लाके किंतुंगा क्लब टू द चंजर अगर मोने फर्दर मेंटेनेंस तो नंबर अदम द चर्च का बोवा खुलो न चुंगनी है ना लाई लंगथबाल को अमन बसी कोई प्रोटेक्ट तो न बसी लास्ट ईयर की बजट लास्ट ईयर हेक्टर अरे बात फ्लोर 200 लाख का प्रपोजल जब मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने शाम चर्चा हाई लेवल टीम और कोई आर्ट एंड कल्चर दमरो ना के एक्सपर्ट्स है यौकी मांग दिन की भी हो जा ओंबी मैं हम रतन किया के हर जन से कोई कर चट न पटना बीसी फाइनल स्टेज में द लेवी मोंग में लमदमसी येलोमी सिंह कलौनबा JCILPS ना चंगसिंगदबा खोंजंग सिंगी मतंगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंगबा सिंगा पुन्ना खना नैनबगी मिफम अमा लांगजिंग अचौबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोक्रे। ngasi मिफम अदुना गवर्नमेंट का यानखिबा वाफम चही असगी अगस्त कुमंगा फाउबी मनुंगदा मणिपुर पॉपुलेशन कमिशन सेमदुना येलोमी सिंह ngak senanaba honagदबनी हाइबा वारेप लौक्रे। मिफम अदुदा JCILPS के कन्वेनर केस रतन BK मोरांगचा KSS समरेंद्र अर्जुन तेलहेबा खैरुद्दीन शाह वेस्टर्न स्टार क्लब के प्रेसिडेंट एन अचौबा मदे JCILPS सपोर्टिंग कमिटी नेशनल हाईवे कुंट्रा तरह के मिहुद एल अचौबी सुसर याके। वांगांग खिबसिंगना मणिपुर दा लेरिबा येलोमी खुदिमक हौजिती वाखल तामिनबगी मतम ओइरे। पास तौखिबा बिल एक ओनजिबा मखै लाकदरिबा जनरल इलेक्शन असगी कैंपेन थिंगबदा नतना बॉयकॉट तौबगी फिरे फावबा लोबगी अपांबा फोंदोंनखि। मणिपुर दा लेप्तना चंगसिलिबा मितोपसिंग फॉरेनर चेक पोस्टिंग असिना मथौ निंगथिना तौदबदगिनी। पर्सनल खरदी फॉरेनर चेक पोस्टिंग दा पोस्टिंग ताजगे हाइबा फावबा यावरिबा असिगी अरोनबा एजेंडा अमा लेबदगिनी। थबक तौदना लेरिबा लेबर डिपार्टमेंट के असोनबा कयासु पुथोखे। कन्वेनर रतनना अखोइगी लेरिबा MLA मिनिस्टर सिंह सोनबना अखोइ मुटखिगदौरे हाइबा असि सेंटर दा हाइजबा ngamjade। बिल असिना पास तौद्रिङैददि मणिपुर दा लेरिबा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी पुनमके लुचिंगबसिंग कोक जुंगसिनरगा थबक तौमिनरमी। बिल पास तौरबा मतुंगददि एक ओननबा थबक अमता तौदे हाइखे। ngasi मिफम अदुना तोंगान तोंगानबा वारेप मापन अमसु येनबा लेतना पास तौखे। वारेपसिंग अदुगी मनुंगदा मितोपता लमयों थोक्तबा थबक सुवंदबा लेकाय लेकायदा मितोपता युम सांदोक्तबा नन कोऑपरेशन मूवमेंट मपुंग फाना चथनबा इम्फाल वेस्ट की मफम दलेबा क्लब मैरा पाइबिसिंग थबक पाइखतपा
JCLPS na hojik changsilliba khongjang asigi mathakta matang chana miyamgi khongjat Wakat khongjang general strike mairagi khongjat amasung curfew na chingba chathaduna government ta pressure piba haina yanaki akan khongjang thoktai amadi ida government akuna mungna thoktai kadamagi ida government akun kidono akuna bhat yawam se moji mina wege mo koi mutte akun ma yawate adu yara ne akun nyama kadu ta ke ko ban ko ta akun bhat talaga akun mi ma mutte ke lagadi aku anak orang biar mungkin macam adu di dunia orang tahu betul. Ada yang musuh nanti mungkin aku anak kunjung mungkin yang siapa siapa itu aku kunjung itu nak aku air pergi anak betul ama aku lomi nasihat. Mamang cahida thokiba tamthiraba landslide namaram oiduna Imphal model lambigi mafam kayada sathina soon kraba matungda Manipur Sarkar mari lenaba singna halthengnana chatuna yengshinduna paikhapham thoba thabak kaya paikhakhrabasu lambi asi mafum kayada haujisu khudong thiningai oiba phibamda leibe yauri Imphal dagi morerom da chatkibada Technopol dagi kilometer kunrom gi tongan ba mafam singda lambi gi mafum kayada matam amada hekta namthakiba yabagi phibamda leibe yauri karigumba nong khara kanna taba yaurabadi lambi asi khangaudana tatkiba yabagi mawngda fawba leiba mafam thengnari Pibam asida Manipur Sarkar gi mari lenaba singna atubo matamda miyeng changduna lambi asibu sembi naba lambi asigi nak yeta khundariba amadi lambi asida chatliba miyamna pamli chinba kari kara khoi gi khun gi oiba lambi soibanina sidagi si lambi phataba sina khara khoi kari hasra mayok nari इंसान थी बचत पा लम चत पा मसी किंथरा दी हुजिक सी अतई मयामसु पैसेंजर चिंबा मयामसु वारम वागनी हैना आइजाई मसी लंबी सी हेक नोंग ताबदा खरा खरा दुम चले हुजिक सु मसी सी यारदी अथुबा मतमदा सिमबिनबा आई रिक्वेस्ट तौजरी Wangkai hizam lerakta leba lekai gi mera sangama panthau hairaga khangnaba hizam ratan gi kanguna lautho hairui haiba wahauta gi muknaba thoktuna lekai miyamna panthau gi sangneng gi mamangda leba potchei kaya amangata thonkhre sangneng gi gate changpham da khamduna thamba gari ahum miyamna thugai khre thaudosi ngarang numidang pung 9 rom taba matamda thokibani thaudosi matangda hizam lerak development association amadi lamdam adonggi miyamgi eba mifam ama pangtoktuna warip kaya laukhre thaudosi matangda hizam lerak development association gi advisor na miyoi kaya na panthaugi lining laisol tawba lakpada lekai na athingba pikiba leite lekai asigi chahi kungi mamangdagi leraklaba mairagi sanglen asibu makoi gi lambi thoknabagi damakta thugaigani haina aiba che pirakhi lai khurumba lakpa miyoi kharana lekai gi miyoi singda khut thadana phuba cheiba horopadagi nakal anida ungkhannaratuna pamdaba thaudu asi thokibani lekai gi mera paibi amadi hizam lerak development association na yanaba ama puraktriba fawba hizam ratan ls panthaugi manata kanaguma miyoi amatana lai khurumba lakpa yaroi haina athingba thamle phongdorakhi hoigi normal si laknaba matugi matana khuna adu mana sinjaba mani masida hogi phajandna thamiba ai thobang amna leiriba ratangi thonglo singje thadokhraka matam khara di mongkhoi se irang leiri khoi di moisi mafam se sangak tanaba dum Wangkai panthaugi tunginba amasung lekai miyamgi marakta leinariba bhap tanadaba siga mari leinana ngasi miyamgi mifam ama pangthoktuna warip kaya laukhre watho sigi horofam oiriba oinam ratan masana maral yazadriba fawba mahapu boycott tawba haina warip laukhre masigi matangda hizam lekai da pangthokpa pawgi mifam amada hizam lekai development association gi advisor yurembam nogen meiteina chahi kun hena leraklaba lekai gi mera paibi sanglen lam khopchinduna laushinnaba honaba laibak thibani association lam asi demarcation taunanba wafam thamkibada aranba mongda pawkhum piraktuna ihau sagalapodagi laibak thiba tawdok thokibani ngasi pangthokiba mifamna laukiba warep DCM adi SP da pikre masana maral yazaduna changjadriba fawba khongjang changseduna ratan bu boycott tawre haike photo narakpadagi ngasagi sidok kani hena leiriba volunteer singdo mogi masaktu urapada tension se wakhanak taramadreidi asagi mo crisis se tholpani mifam amga koi kaujare mifam sida saru yabasi ayamba publicity satana sacharubuda development association na miyam sigi kitang normal si lakna baina mifam amga koi kaujare mifam sida saru yabasi ayamba publicity satana sacharubuda ayamba akoi bagi club
mari manga henbana saru yabi lona maira paibi sing maira imbalis district ki all manipur maru kanogi maira paibi ki secretary bodu yawi re adumai tawdana khannarak pada yamna burning ori banina hasanna nena thana kanodi lobung amdre ekoi madu ngangi mo crisis tu gi yamna madu da thohali ba haiba tare ekoi inau ratan izam ratan ma na laikai miam da la le na hajer gadi apology to gadi ayam Wangkai de leba panthawi khongloi singa lekai miam ga bhap tanna da ba ma lerak iba asi warushin nama purak na ba ima leisem inat loisang na phungto pa loina na panthawi sangne da leba mahiri sing thadok pina ba pil tawri Wangkai da pangthok iba pawu mi phama ma da loisang asigi secretary A Medhana tholiba chayna ba asina maram oiduna nakal anida bhap tanna da badagi ihau lakpa asina tangdu leita da ba phibam da leire maru oina mahire humfurom panthawi sangne da leiri ba si thorokpa ya da bana ngasi exam thaga da ba pawba yaukidre mahire singi khanduna warushin purakuna sangtaina ba ama purakna ba mari leina ba khudim mak na thabak lokhapiyo haina phongdokhe aina yamna penjadriba yamna nungai jadribadi khoi chatkoi salai sangaina leijariba nongaijing khudingi angangsing mahiroi Sani muhena leijariba se khoi sajibu inat ngai khang kumai April gi tang kuni thoi degi horaga me gi tang ama pau pangthok jagadoriba se laiba ke ningthau iningthau leisem sana jawbuna katpiramba minglen sibu ima leisemna okjaraga ikai khunajara pangthok jabani masigi silon sida angang singse khoi chakoi sei riasen tawbagi khoi leijariba angang se hojik phawba khoi lokthokpa ngamjadre angang singsi mama mapa oiba guardian kaya na kholau kaya ma laure mama mapa su sangba ngamdre ekhoi su sangba ngamdre police ta haijabada su police ki mai kai ta ki su khitang akhoi bu khitang mirai biba oina di logjara gadra ikari haigadam no khangjadre aduna sigumba maya marak sida khoi upai lejadadana laifam changjaba su ngamjadrabanina ekhoi leipa ki oiba ima singda wakat jaraga ima singna amukta di wayen samtai biu ima leisem ina loisangse awaba madal leire Lining Jabani, Lale Haiba, Laiba Panthawu Lale, Hayu Haiba Wapam Zimazu, Imalay Semina Loisang Nadi, Yazaning de Kumbi Kendra BJP Mandol na Sinduna Nomuga Political Conference Nama Wangu Sabal Community Hall the Pangtokre. Taramatuda Wangu gi Pradhan P Baleshwar Yauna Party Lujumba Kayana Sarvyaki, Nupa Yankai, Amasung Nupi Yankai na Polling Committee Amasem Kre. Kendra Asibu Chakwat Maikay da Purak na Bohonabada BJP Mapangal Kakat Hambaga Loinana N Mangibu Miyamgi Mihut Ama Ohenanaba Agan Matabak Lokalagani Fondoki. Ya Janata Party ki thambal se Mapangal Kalanchi Lamdam Asida Lariba Dol Kaya de Yauram Babasu Aina Prajadi da Mukta Wakal Kanjaraga Hana Yauram Badolado Maduda Aina Tuoga Yauri Base Lamdam Masigi Shuri Nomi Prajadi da Mukta Kalaga Nungsiraba Doladu Tadu Oga Ikungang Kumbi Kendra ki Manipur Prajadi Apun Bagi da Mukta Yaujabani Maramaduna Punam Asya Pulap na Pulaga Asoiba Awat Puna Mukta Chumtok Chabagi Tabako Taujake Kumbi Kendra ki Manung Chanba Akasoi da leba water supply scheme Miam da Ising P Drabanina Low Urage Haina Low Mapu Maibam Roshan na Fungdole Wangu Sabal Terakong Nonga Kong na Jungba Kulkayada Afaba Ising Pithak na naba English ni Taramatoida work order Piduna Saba Hoduna English ni Taramarida Saba Loisilava scheme asi Matau Todabana Ngasi Fawba Miam da Ising Pibangamdre Hana Minister Oidamba N Mangigi Matam da Honadura Wangu Sabal Fawdi Ising Fangrami Adubu Makata na Tabak Lokot Pidabadagi Kanaba Fangbangamdana Lady Lamapu M Roshana Miamgi da Makanduna Senfam Amata Laudana Mafamasi Katotuna Lakpani Miam da Ising Pibangam Drabanina Sagaliba Mayam asi Lotopiro Low Inkol Koiduna Imung Manungi Oina Seasonaragi Haina Pundoli. Sarka Sina Sahi Mari Karanjako. She Tauraga, Tauraga, Lam, she Kitibro from Sadri. Other she Hojoputa, Jinjan Directremuna. Other Karigumamuna, Jingalota, Jinjan Bidata, Ahoidi, Lam Sigi, Pokin, Tito, Wamu, Tawiam, Sinse, Lotopiraga, Ahoidi, Hangi, Kanasia, Low Simu, Ram, Radui, and Kudos out of Tonova, PBU Senior Conahari. Manipur da Armed Forces Special Powers Act repeal to Wayauna Tonga Tonga ba demand kaya galoina na
मेमोरेंडम अमा भारत की प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी दा पिसलगनी हाना यूनाइटेड एनजीओस मिशन वुमेन कमिटी के कन्वेनर सोबिता मोंगशा ताबमना पाउमी सिंह फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोकिबा पाउ मेफम अदुदा हंदक खोंगजोम देगा मरी लेनना भारत की प्रेसिडेंट ना मणिपुर दा लाकदरिबा असिगी मांगोइनना मेमोरेंडम असी पीबनी मेमोरेंडम असिदा मणिपुर दगी अप्सपा लौतोकपा शर्मिला थादोकपा मणिपुर दा लानमिना चथरिबा मियोट मिनै मिहार मिपुल खुदक्तगी लेफननबा पल्ले हौकिबा चही इनिसिनी तरानिथोइदा यूनाइटेड नेशंस के एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन के स्पेशल रापोर्टर ना पिरंबा रिकमेंडेशन ngasi फाउबा थबकतो ओंथोक्तबा लोइनना अमुक हना हारिबा रापोर्टर असी मणिपुर दा लाक्तुना विक्टिम ओहौरबा फैमिली सिंगे रिपोर्ट लौबिरनबा पल्ले लोइनना प्रेसिडेंट के खोंगचत असिदा मणिपुर दा लानमिना चैथेंग पिरमलबा फैमिली सिंगबु उन्ननबा सिंबियु हाइबा वाफम कया याउरी हाइखे एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन इंडियन आर्मी ना पैरामिलिट्री फोर्सेस समरी पुलिसिंग ना करे हाथरबा विक्टिम्स ओइरबा अदुगुंबा फैमिली मैम सिंग असे विजिट तौबिनबगीदमक्तसु अदुगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिपील तौबा अदुगा समिला थादोकपा रिलीज तौबा सिग मरी लेनना अखोइना प्रेसिडेंट सिदा अखोइना सिगी मेमोरेंडम सि मांगजौनना अखोइना थाजा सिंगजमै मंडल बीजेपी वन नंबर 13 फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गा खुसमनदुना इंडिया सिनबा थुंगना स्केलिंग इंडिया की मतंगदा नोमगे एबा वर्कशॉप अमा हैरांगोई थोंगदा पांथोक्रे थरमदुदा फेडरेशन की चेयरमैन अनिल होल समुद्रगार महिला मोर्चा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ए सरदा थोंजू केंद्र के एमएलए टीएस विश्वाजित सिंगजमै मंडल के एच जॉय कुमार सुसरिया के एमएलए विश्वाजिना बीजेपी ना लुचिंगबा एनडीए गवर्नमेंट ना इंडिया की अवांग नोपोक लमदमदा अहेनबा मियंग चंगलरी स्किल इंडिया मूवमेंट ना लमदम असिदा ओनबा पुरपा ngमगनी हौगलरिबा नहा सिंगना मरोमदोम लेपचबा ngमलबदी चाखोप स्टेट अमा ओहेनबा ngमगनी हाइखे कोई असेसमेंट तौरकांदा करम मियोदा करम स्किल पीरगा करम ट्रेनिंग पीरकांदा कोई अखोगी लेबा चना ओनो लेबा लाइक कुछ कदके इनिशिएटिव तो भी हरकांदा कोई ची बैकअप प्रोग्राम से कोई मणिपुर की मचा नॉट ओनली द प्रोटेक्शन दा कोई थ्रू है फेडरेशन के चेयरमैन अनिल होल समुद्रकार मणिपुर यावना अवांग नोपोक स्टेट सिंह हिरम कयादा सोथरिबा असि स्टेट असिदा लेरिबा कांग्रेस गवर्नमेंट ना थबक निंथिना तौदबदगिनी अमरोमदा मसिबु लॉ एंड ऑर्डर दा थंगजिनबनी मेनलैंड इंडियन सिंगा अवांग नोपोक का लापना हलिबा असि एखोइगी लुचिंगबा सिंगना थोनबनी मपुंग फाबा इंडिया सेंबदा अवांग नोपोक स्टेट यावदबा यारोय खंगबना प्राइम मिनिस्टर ना थबक कया पाइखपनी फुंदोके कहता हूं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी कहता हूं, अरे राजनीति एक समाज परिवर्तन का साधन है। राजनीति ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। राज यानी सत्ता, नीति यानी धर्म, धर्म पर आधारित सत्ता, उसको राजनीति बोलते हैं। और राजनीति के क्षेत्र में मैं 1970 से कार्यरत हूं। अभी भी इस उम्र में मैं पूरे देश में विदेश में भ्रमण करता हूं और सभी जगह मैं बताता हूं कि राजनीति एक समाज परिवर्तन का साधन है। राजनीति सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का साधन नहीं है, समाज में परिवर्तन करना, समाज के सबसे पिछड़े तबके को अपने पैर पर खड़ा करना, यह राजनीति का उद्देश्य है। तमेंगलोंग खोंगशांग लंबी सेंबगी थबक थिंथरिबगी मरम अप्रैल 19 फाउबी मनुंगदा मरी लेनबा एजेंसी अमसुंग लोकल एमएलए ना सेंगदोकदबनी हाइना जॉइंट फोरम फॉर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन तमेंगलोंग गे ngasi famkiba mifam na warip laukre ngasi जेलेंगरोंग हाउस तमेंगलोंग द famkiba miyam gi mifam ama pangtolba matung forum gi joint secretary जोसेफ दाइमाइना आईएस टीवी दा लंबी असigi damak सेंट्रल गवर्नमेंट ना लुपा करोड़ 13 काइथोकलबनी ई टेंडर दा Wood Hills na Fankrabani implementing unit oina National Highway Infrastructure and Development Company Limited na oibani mamang chahigi December 3 Tamenglong Children Park ta company asigi project manager ani subcontractor amadi miyam gichungba singyaw na ADM Tamenglong Joseph Paulina ribbon kaktuna thaba asi hodokrabani adubo hauji fawba thabak amata paikhatri miyam mi mifam asina April 19 asi
matam thabaga loinana mari lenaba khudimangna sengdoktrabadi local MLA amsung government ki official sing boycott tawwa yauna akanba khongjang sangsinanaba sem sare haiki melong khonsang gi lambi se senbi davanina akanba khongjang ama khoi satharani paikhalani haibigi resolution ama se akanba ama ngasi lokre the 24th December at 24th April 2016 gi manongda Good Hills MLA NHIDCL makhoi na concern uibiraga paikhatbigi maramda clarification pidradi akanba hesitation even public boycott se akhoi pakhat kini habigi resolution se akhoi lepkhre mayang Imphal konchakta thokiba mayum makai letraba asopan nangduna laing libesingda khudaki oiba mateng pangbiu haina government ta thamkiba wafam sing April 18 faw menungda thabak to onthok tabadi mathangi numittagi mayang Imphal club coordination committee na khongjang changsinba horogani haidi thaudo duga mari lenana police na fakiba miyusing condition amata yauduna thadokadabani thaudo sigi achumaran thidoknaba judicial inquiry tawgadabani mayang Imphal da kanglup anigi khetna daba leiringai cherak asida kanaguma miyoi kharana kanglupi irang thokpa yaba aranba yumfam yaudaba chejai chaiba thengnare thawong asi makhata na tawbidanaba apil tawri Paul Verthana timba break amata Imphal East West amasung Bishnupur district ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi khudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lobi ba yagani hena akupa marol gidama contact tobu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited head office Loklaubung branch offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places. Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Unique Education admission open. 3 months SA1 foundation course for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation course for CBSE class 11 and 12 science. Vacation course for Navodaya, Sainik and outsiders CBSE school students. 3 months advanced course for CBSE class 11 science. Girls hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup. Amasung capsule. yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolib capsule chabiu Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Break matungda taram okchari Temperate Mushroom Center amasung Integrated Mushroom Association anina puna sinduna All Manipur Mushroom Growers Meet Inglisini Tarataru ngasi Manipur Press Club ta pangthokre taramanduda ICAR Manipur Center ge Joint Director Dr Narendra Prakash hana DFO oramba Hisnam Tomba Singa Nabat ki AGM Rajkumar F Maitei MSFABC gi State Coordinator Mohindro Khaidem ICMR Manipur Center ge Plant Pathologist Scientist Dr Susil Kumar Sharma amasung KVK Imphal West ke Program Coordinator Sanyaula Kengu Raman Susarya ke Tharumgamari Lenana Integrated Mushroom Association ge Secretary SS Evol Sharma na haikibada Jengum Thabagi training tawruraba miyoisina sinfam aduga chanaba thabak tawnaba honaduna sel thumgi awaba mayoknari ba kaya koknanaba ngasigi tharomasi pangthokpani phungdoke